Kapitan Enteng! Naibaglakid din tayo may kayo dito tersenak, maribanang, marituyang. Adda ibaga, Maray. Wen nga rod, marikwanang. Nagmayat pa iti isem mo. Adda ka di pagsayaatan? Ay, kaslasan kayo mata kumaray no kasta. Ha? Apay ngay, Maray. Nalipatan yon sa mata. Kasangay ko no bigat. Ay, unang niya. Ay, pasensya kan, marikwanang. Ay, nauray siyak, Maray. Nalipatak matan. Nagadong amin ti mapampanunot ka. Ay, happy birthday latan ako, Marikwanang. More birthdays to come. More birthdays to celebrate, marikwanang. Agyaman na, kokomare. Adda ka di iluto tayo, Maray. Saan tayo ngagluto? Tada ipa-deliver ko akanon tayo. Apa, talaga nga asinsado ka na, marikwanang. No ide, kat da tayo ti agluto tunggal kasangay mo. Ita, saanan? Ta-online meten ti pag-order, Maray. When atap no saan tayo na mabanong. Adda Shanghai, Maray. Adda, maray. Cake ngay, Maray. Adda, butlaang. Umay kayon taw. Good morning, Tuyang! Good morning, Tao Badong. Nini, nakapulis ka, Mike. Mapanaklaang ditayan ni Marikwanang. Kasangay na ngamin ita. Nagsapa ka matan. Ay katun Tapno siyak ti kasapaan. Si Kangay, saan ka mapan? Diyak kaya't di mapan, nakababain. Anyangay ko matipagbainam. Ay basta, diyak kaya't di mapan. Adun tumanan mangig ko asaon no mapanak. Di mo ka di kayat timangan itinaimas? Diyak nga rod kaya't ti mapan. Mapan ka, no kaya't mo ti mapan. Yung kaki din agpulos, tamapanta. Diyak nga rod kaya't ti mapan. Period. Alang raw, tamangyawi daktulaangan iti kanam. Sa nabalay, taadamot inalak as silupin. Anya, mangisilupin ka manen, Tuyang. Wun, sige, ditakan. Enteng, ag-duty ka kad ije barangay hall ita. Apay anadamag mo dungaw. Mapantaman iti ayan ni Marikwanang. Kasangay na ita. Inta makipanghan. Inimbitar na ka? Ay katwan kumarik nga rod. Iso ang mapanta. Eh, anya nga oras ti panangan. Tiimbaga ni Marikwanang. Masapsapa tayo amapan. Tama nga no agtudo. Urayan na nga ron atag palis Sige, urayan ka. Sika ngay. Dito ti isuot mo amapan. Kasla pang balay mo dungo. Daytoy nga rin ti komportable abadok. Na. Ay, saan mo't anas kan adesente ti isuot? Tadi talaang mo't ayan ni kumari ti papananta. Agsawrak nga ron, bit. Naragsak ka pa nagkasangay, maaw kagawan. Agyaman na, kwaro. Ganay. Naimbag tayo may kayaw. Wen kagawad. Isu na lang tawan tinalami a regalo para kan ka. Awan pa'y ngamin napasadaan may kagawad. Okay lang mo't kanyak. Inapatag. Imay kayaw. At daman timadlaw ko kan ka kagawad. Anya day tangay, kwarog. At napimindas kayo Wen kagawad. Blooming kay taa. Ay na, agtal na kayo, mamay. Amo kung dagita tiknik yaw. Ang pasensya kayon, awan tirwar ko nga arak. Tama nga no adamanan aggugulo. Ay, sayang magkagawad. Ay, sapay iso ti kagaramay kagawad. Ay, di yu ipilit ti kayat yaw. Engkay kag tugawan, tapagururayan tayo iti daduma abisita. Adda akon Marikwanang.
Happy birthday manan. Agyaman nak, Marituyang. At tugaw ka ah. Ahap. Ay na, kunakit di ano syakti kasapaan. Imun o na daganay kan kwarog, Mare. Ay wun gaya maray, pasensya ka na. Awan tinalak arigalo para ken ka. Krisis ngamin itakot. Okay laeng. Tinapatag, nakaumay ka. Apay ngay adi mo yung kuyog ni Kabadong. Di na kaya ti sumurot maray, mabain ka naw. Anya kumamot ipagbainan na ngay. Ay, jakman amuken ko na. Ha? Da kapitan ngay ken maribanang. Awan da ka di pay? Awan da pa'y mulaeng. Isudal at awanan. Ang sana balay, tanakasaganan dagiti makan. Happy birthday, Marikwanan! Hey, happy birthday, kagawad! Agyaman na, kapitan, kan maribanang. Umunag kayo. At dapat bakante pagtugawan. Ay, umunakan inteng. Takasaritak pa'y ti kumarek. Sige, dungaw. Ay, Nay, anya ngay day taawit mo, maribanang. Ay, regalok para ken kamare. Ay, masiguradok ang magustuhan daytoy. Ala umon. Anya ngay tilinaon day ti abaks, Mare. Ay, lukatamton tapno makita mare. Agiyaman ako unay, Mare. Jak impagharap nga dagayam regalong para kanyak. Katuan. Ay, awan anyaman na, Marikwanan. Nag-sweet ka talaga niya, maribanang. Arako, pangkaman. Ay, di nakarakupon, mare. Ang mga numakita na ni Marituyang kat agselos. Adu pa'y tinabati amakan dito. Saan kayong agbabain? Ay, kagawad. Mangalak man iti uray may sa isla-isla nga kay. Sige lang, ganay. Shanghai ngay kagawad. At da ka di pay. Dapay, kwarog. Mga lakalaang dita. Ay, agyaman na kagawad. Da kayo ngay mait, maribanang, marituyang. Ay, adapay mat na ikarga iti plato, mi mare. Mga lakaminto, inton madamdama. Sika ngay mait, marituyang. Ay, mga lakman iti para kinibadong ko, maray. Sige lang. Mabit lang, ta mga laki ti supot, apangikargaan niyaw. Ay, saanin akasapulan, maray? Adda inalak apangikargaak. Daytoy manay, oh. Makitam daytoy, maray. Nagdakkal mo't danday taas silupin. Wun tapno ado ti maikargak. Karga akong ti silupin ko, maray. Kalpasan na, agawid akon. Ay, nay. Saan nyo nga ibusan, Marituyang? Ay, kasla yung kargayo mo't amin ang dita si Lupinyo. Ay, iba't tiyan na kami, Ay, kwa. Danag yun, aya. Adupay mo tinabatay. Mare, tulungan kan amangugas ka dagiti plato ananganan tayo. Unman maribanang, agyaman unay Ay, una yun day di Marituyang. Nagawid mo tinadagos. Sigud mo takas jay ti style na. Tidakas, inala na amin na nagbati amakan. Takasanaw, nagdakkel jay silupin na nangikargaan na. Ay, naimbag ko maamot ano tumulong. Saan mo't nga rod? Ay, pudno day ta nga imbaga mare. Iso ano siyak, jakla kaya ti makikakaroba no ni Marituyang ti kadwak. Siyak pa yan ti mabaen no kas jay nga agisupot. Ay, pudno tako na Marikwanang. Kat no adumot ti madamdamag ko may papankan kwa na. Naglaing ka no amang isupot iti makan. Ngam di na amo ti tumulong. Makamumot na ni Marituyang. Jak kaya ti makibiyang. Tamangan nuguraan nakmanan. Ang damo panuno na. Iso nga inton kasaangay ko. Jak imbitaran ni Marituyang. Amangan no isupot na amin ti sagana me. Basit lang arudan, isupot na pailaang. Anya ngay ti kanan tinaduma abisita, no kasta ti aramidan na. Anya ngay dayta nakasupot nga nyawid Marituyang. Anya kumapay ngay. Makan asimpray. Nagadumit kan? Una, kinumplitok tinsagana ni Marikwanang.
Adda ka dita Shanghai, Ha? cake, lechon, fried chicken, Na. salad, ganda dumapay. Ang mga no inalamot amin ng timakan ijay. Ket ibagan tuman ang dagiti ka aruba. Aday talagi supsupot iti makan ti amaw. Ay na, saan mo't siguro tanang ibati akmag. Adamot basit anabati pay. Anya? Ado pa'y lati sa umay kakit din tamangan kan. Mangibabayin ka talaga. Ay na, agin di ka pa'y laeng. No di mo kayat, sigay, bagik nga rod amin ang dagitaw. Di oray pa'y kanam amin dagita. Kung naklaki din nun ni Marikwan ang tinangitad, si kamot gayam tinaglaeng anapan nagisupaw. Ahap. Na, hoy, tuyang. Mm. Anya ti sirip-siripom di tatawa? Ado mo't ti tao ije balay damang kulas ba daw? Diyan mo awan mo timpagada. Adan samot paskang. Ha? No daman bilang, anya kumangay ti bibiyang mau. Ay mapanak kumamakipangan. Mapan ka nga oresan ka na imbitaran? Nay. Damari ko anang kan maribanang matdagijay. Agturong da ijay ayan damang kulas. Naimbitaran da siguro Hoy, tuyang Di ka pala na ket nagadupay lang dagiti magmakan nga inalam iji balay da marikwanang. Amangan no sa balimot at insagana ni mang kulas. Di mon ipili, ti kayat mo tuyang. Saan da ka nga rodeng inimbitaran, mapan ka pailaang. Nagpuskol launa yan, dito pa nagrup-rupam. Na apay kumaadidak imbitaran ngay, kat sikatak dito'y barangay tayo. Kasano ko mga imbitaran da ka, alaman? Kat agdinamag nga rodeng dito barangay tayo, naglaing ka nga gisupot. Na ay, nay. Ha? Dakwarog kan gani mat dagita lumabas. Ay, adda awit da akal diraw. Ay rumwarak man, tainak damagan. Waraw, Lumabas kami pa dito'y parangan niya o nanatuyang. ay mabiit laang. Sa dino ngay ti pangipanan nyo kadagita datakkel akal diraw. Di tayan da tatakulas, nana. Ha? Apay ngay? Agparti ni Mangkulas iti babaoy. Takasangay ti apo ko na ita. Ay, no kasta. Apay ngay adi nagimbitar. Kat asidaglaang mattibalay may. Di miyam mo Amangan mat no nadamag na ti dakas nga aramid mau. Aramay! Ibagaman kan kwa na ganay. Naglaing ka kanaw nga agisupot iti makan, nanatuyang. Na anya ko maitangay no nalaingak nga gisupot. Mabuteng da siguro Ada kayo ti mangibus iti makan nga insagana ta. Sapay diyo ka no amo ti tumulaw, nanatuyang. Ay, sana na sayati kastoy ang mapaspasaba. Ay! Apay nga gungungit ka matangim mo nag. Marurudak! Tapay! Kasanaw, agpartigayam ni Mangkulas, ngam dinak pa'y inimbitaran. Apay nga katawa ka nga. Ay, kaya't ko nga ron tagkatawa, tuyang. Ay, agtal na kasi ka ba daw? Ha? Apay nagsakit tinakam mo. Di na ka inimbitaran. Ha? Apay ko mangagsakit tinakam ko ngay. Kat kabailak mati gumatang iti karni ti baboy no kayat ka. Jay ka dipod no, ti ibagam tuyang. Agtal na ka dita ko nanay. Kahit apay nga raw niya, gungungit ka ngay. No saan ang nasakit tinakam mo kini Mangkulas. Nay, malabasan tanto'y paraangan da marituyang maribanang. Wen maray. Ay, nabambanogak anagugas iti plato kas kadakaldiraw. Uray siyak nga raw. Angam sana balay ta, sulit mo ti bannog ta. Kita ado ti karni nga inted ni Mangkulas. Ay, wen mo't kit di amaray. Ay, maragsakan lakit din inteng no sumang petak. Apay asumanao kayo dito'y paraangan may Nay, Apay nga agungat ka ngay, marituyang. Kasano ajak ako nga. Kat di yumat amo kontrol ng tabusa siyaw. Sumanao kayo. Na, Nasken aya nga ipangagyo kanya nga ado ti karni nga inted ni Mangkulas kada kaya. ay, amo marituyang. Saan mo't anapig sa tibusis mikat?
Tikit di ko nam, napigsa talapayag mo no karne ti pagsasaritaan. What? Manumat lang ay ti may sakilo a karni ti baboy. Kabailak mo ti gumatang ka, no kayat ka. Matlagayam. Ngam apay nga rod akas ta ti jar mo. When nasakit tinakam mo, tadi da ka inimbitaran ni Mang Kulas. Ay, saan? Agbalbaliw ka kami nun, Maray. No adatin daram, saan la kumaday tamang isupsupot, ti kukuam. Alistuam mo ti tumulong Aglinays, aginaw, kanda dumapay, tapnawan ti may bagadakan ka. Pudno ti imbaga ni Marikuanang, Marituyang. Uray da kami ako kumarem, mabainan iti kasta nga aramidel. Ha! Ay na to yang. Saan ngamin anasaya at tikasta nga aramid mo? Naimbag kumamat no ammom ti tumulong. Saan mat taday talamang isupot ti paglaingam? Ala, agbalbaliw kan, tapno saan nakaaguraan dagiti kabaranggayan. Ala, sige! Ditang tinagipusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.